Jaram hino ɗo tarika fima antu heɗito moƴƴa. Iliya ka hoore fello karamila. Jomiraɗo on ko Allah. Akabulanɗo on monani fota annabi Iliya. O annabajo no hana felede sabu neeɓi gila ko ndiyan ɗan acci sajude. Akabu no miijo hara o yejjiti wondema hokkere tiɗude nden ko waɗiri ko sabu ko seli kon Allah jongurdan ɗan on. Duuɓi 3 feƴƴi, duuɓi 3 ɗi tawata hay sintere ndiyan sintali ka hoore leydi. On sayno annabi Iliya ari yeeso Akabu lanɗo on. Lanɗo Akabu sey ɗon faala yo ndiyan ɗan saƴito awa mottindire jama on fof e yettinoɓe sadaka rewoɓe ɓen fof ndu sanamuru wiyetendu baalu en fottay ka hoore fello karamila ɗon on anday ko hombo woni Allah tigi tigiijo hakkunde jomiraɗo e sanamuru baalu ndu. Akabu ɗofti annabi Iliya. Bimbi mum jama o yaari ka dow fello e ko honɗum non feƴƴoyta ton. Iliya ewni jama on o wi ko ha honde tuma waɗirton ɗiɗi hakkunde cende nden ɗiɗi anni e hande ko hombo faala ɗon kurkanade Allah jomiraɗo on ma ɗum sanamuru wiyetendu ɗum baalu. Jama on deƴƴi hiɓe ndaara ko honno annabi Iliya woni e darnirde layyorde nden. O wallina mummunte ko ittete kon sadaka. Yottinoɓe sadaka ɓe ndu sanamuru wiyetendu baalu ɓen kadi warri non. Habbe hitan huɓɓi yiite mo be yotororo Allah mum on Allah tippinowo yiite immorde ka kammu ko kanko woni Allah tigi tigiijo. Tunde wotere rewoɓe sanamuru wiyetendu ɗum baalu fuɗɗi jantande du ko timmata wattuji e wattuji kono ɓe hendaki jaabawol gotol immorde ka kammu. Annabi Iliya no jala ɓe wiya ha hiɗon hani ewnade ɓuri ni no gasara Allahru mondum no ɗaani ma hindu yeyi gurte. Deƴƴere hari no waɗi fewndo ko annabi Iliya hibbata ndiyan ɗam ka hoore layyorde e ka hoore leɗɗe. E ko gonga non wonde leggal ɓuɓungal huɓɓata ka e nder hawa tiiɗuka wondude e ɓernde makko nden fof annabi Iliya torori ni Allah jomiraɗo hollu jama ma on wondema ko an woni Allah Israila on momi woni kurkanade. Eyo tunde wotere yiite nge jippi immorde ka kam nge sunni sadaka on e leɗɗe ɗe e kaaƴe ɗen kay ndiyan ɗam fo sumi ɗum diwi ɓe yani ka leydi ɓe sujji ɓe ewnodi ɓe wi ko jomiraɗo woni Allah ko jomiraɗo woni Allah. Joni non yimɓe ɓen heɓi pellital yottinoɓe sadaka ɓe ndu sanamuru wiyetendu baalu hendike joddi hawrandi ɓe ndi tawi ɓe fof ko ɓe wareteɓe ko jomiraɗo woni Allah. Nde wotere kadi annabi Iliya tori Allah on say duulen miɓɓutuɗe yalti wifi cinte ndiyan arane ɗen ari Allah jongurdan ɗam saƴintini ndiyan immorde ka kamma. Ko Husainatu wonno e yewtude mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saayi.